Viti 2004. 2004. godina desilo se ono što je najmanje trebalo da se desi Kosovu. Desilo se nešto što je napravilo Kosovo da se osrami. Desilo se ugrožavanje crkava, paljba, nekoliko njih, ispalilo se nekoliko kuća. Zato, lično, ako me pitate i tada i danas, i naglasit ću, mene je sramota sa tim akcijama, kogod je to počinio. Jer nije ni u tradiciji Albanaca da ugrože kulturno-istorijske monumente, da ugroze imovinu, kuću, da popale kuće, da ugrože decu, žene, starije osobe. Uvijek će biti kažnjeni. I stvarno želim da se nikad u našoj istoriji ovo ne ponovi i radit ćemo na tome da se nikad to ne ponovi. Ni rat, ni ovo što se desilo 2004. godine.